Yamam nyina mache efa emra bedwam dwumadie so. Ebra wie de se de bedwam kase enso ebetoa so de ama wonsmani ebane edi wakotre bi ene sem. Ghana High 724 ebo amanesa afede HIV yade no. Ekosoro ye penti manfo ena wo ho esom. FD4 akọ China for shop yakosa ennuane a apro na atete apasmas still egum shop omo eton. We ni samudo bi na no pay me be somwo ese bedwam kase bidin de akwasi insi afensem no enchire monien Ghana High 724 ebo amanesa fedie aproba ka omabo no edede pefe se HIV yade no eman homo so ye pa e wo memtamafo nyina ena wo ho so ewo Ghana ena omo nso a yeah, from transgender no about 3,000 in pim biensa. Into compare with 32 million na natures and Kaubeka say omundoso. Nansu Dudro na no esani ebinum da into weavers on him bema neda. Inso or on your banso da. About 50% of them. Inti say I was through omumwa obeti media comma omwa omu onye general population obano. Afi ade bakon so aye hu no say sa group ya no so omo ko ya na jo ejuma no omo won krofo mutua ka ansa no money omo ada enso omo so wo boyfriends ana omo partners a omo no muntua na de hu no say omo no mo use omo ne omo use condoms enso sha na te so omo HIV no pa e na sa krofo ya omo partners a omo use Umbe Adom conform number 90 sana be must spread HIV no atene na etniko. I feel sure sa group here. Near impacting on the national response. Condom use and testing ye low. Because the answer more who near the what to withdraw so no win suppression. Food and Drugs Authority 1347 ekase ogusu ewo aprobom ehwese ennuane ma ye ton e so to awodoma Ghana adehye na mafo te omam no enkoye aduane anase ne mamafo beto a ebewehye ko fa haw e de abre omo ne sultan motum na perifa kopiem e wo China for sutos bi e na kopie wonom enema ensem fatase beton amanipa e de akọ nipadwiem e na sabre sa China free 20 what is ne mere nyina e de ko watenaye shops aye rem ne unze enyoma na omoton e wo shops yi manya ade a FDA din sa asase ama ho kwan se wo so moton nti kasa e wo ho kra e China kasa chese ye before na anya ade betumi akan atiase tenia ACI de be mo fair hearing nti be atun sa afro masheda omo fambra office na ye ndin kitangudie enhwe ekwan a betumi de omafa so ama omaye compliant so na afi so asotwe bi wo ho no mesa mpenifo e be hwe na mo de mba na to be bia wo say da na chese de asotwe na ama omo ne krakra no opanyi ehye Ghana for siadaruma wono komontin so so wokoto niama a wono de ye won honam anase wodi akowomu a wonya hweye pa esanse nei enema pie won montin so no enya de a eye desia no obi biara odi dwa bia eye dwa FDA na wo se ohwe so no bia no de dike wo se otu anamo etumi ben FDA na ye kire no ebia ade a opeso oton na nyoma wo se ohu titiri se bia FDA agi atuma na FDA engine tumu ana afi so baby obeton sa ade ne wo se etumi ehwe se ehu se ampa eho eye bia obetumi aton sa ade no empo wona wo etima mu fo a omo ye indiane bi te se bia hyeto so bolo no sa nyoma ni na ya de a FDA ye de ensha sa se sa nyoma no eye nti omo so mutumi etwe ben na ye di products no efa ye hwehwe mu na ehu se eye na ye momo sa atumi kwata no mo de ton sa nyoma no akato na broga Ghana eko abatos ne ba ne se ya wona April tumidia wodro ewo mamu eta na tihwihwi wo yakwan eso sene bia wokọ akọbọ onto ano obetimi akwakoduru entem ena kan bi ama National Road Safety Authority 14 ere kokọbọ ekode masa amanyofo ise obesro mwada omo abiem mo nkozie se ne si afrese bi sa be si afi ebiem wona te jojo ewo yakwan so beto aba uhwe bato 2016 2020 a sa na tie ya na akwanhia no kosoro ye pa enti bese mfie be ne wo ho ne ya na ye ne politicians no ehia edinkita ho twe wo madwemba so na ya wo mun time fa no protocol some serious sa ase wo mun ma enyo masem hia na afi we die yenso ya yese ne yenso ye ntra ho manfofo enda ye kwaye
ne tie bia no ba bi wom bia si ebopin wom nanso yɛbɛbɔ apin wom wase hɔ de a yɛde hyɛ ase afiri soro ha yɛne mpanifo eni hu nkɔmɔ eni hu kita ho na wɔn nte ase ehia sɛ ɛsɛ safety deɛ wɔn mfa ni agro wɔn mpo bi a yɛka road safety a ɔno bɛyɛ kandifoɔ ɔno te aseɛ afei nso sɛ akwantuo bi kura na ɔmo betu a ɔno bɛyɛ nhyehyɛ NPP any NDC amanyuko na musifuo bi a wɔnom ɛkɔ sɛ mu nase edi to just say me de kwakoshi general secretary nso na the announcement bi so ha na discuss then we'll find a way because the last time they were of the opinion saying can appoint Obi Krobe in charge for the party for road safety for the party and as such and as the new patriotic party when him say Ghana for who here and as such we will appoint somebody to be in charge and monitor hospital. I think that we can definitely have amicable ways of preventing some of Sakwenshi. That's animal bebre no. Any marketing getting in this. Nina so ejina abotrek akra etoda yeni. Baby a walk on we here there will be drew. Na me de wo monitor ya yete tu kwan no yene say wo tu kwan na se ka bi the speed kra betwe mu a. Most often than not wo bedru enim kakra no na wasa koto no. Fisheries Commission pen for at the amount for a bebe boy pass and a beya. And sumunam a ye ebetimi ako and canon wachi, and brabetimi ayekati or jumedio mo edi eho. Na sebi sans and yansa any bako for etimunte. Fisheries Commission pen for a body appear one night can be a woman, a won sunam yon. So be often against them, na send a beya mamrano eba, a beya dia a besum obia. The current act, there was very little on aquaculture. There was very little. So this is the opportunity that we are bringing in all aspects of aquaculture to give the legal backing in implementation and the development of aquaculture in this country. There was very little on fish trade and post-harvest processing. So that is also being brought on board to have a session that we have to deal with. Na samra fufuru ya bodia bay eba behwese wono ma mu wokodo ewo man mu no obia ekuretumi krata ya wono nso so etonton pata no obema wo ma bodin enkrata Rubino Kansi ya wono Great Accra chairman Emma Canoe and Fishing G Association enso so ne Adom kase di sankomoyi susu se emre adru a ya mame mu a omotutu nam omo hye adwuma ese ache ese ya tutu nam a etimi ko international market abrochima fo omo se enam we safe for consumption. Yapo ayawa Ghana hano. I say nama ye dino. I say safe for our tomorrow and the days ages to come. And tell me I say she share because kwa omudi atuwa sebi a ube tutunam ombehwe wangasa wapom ndi sebi Arabia ni ho a ebe affect enam no environment a wo ye adwuma no wo no so eye ma ebetimi aboa emfa ha obi ba em say she papa ye da government ase ama adi papa ye odi aba no. Stanley Kofilabi enya mfinsha adwenu baako abranti baby odano emu enya kra amanebo echiremu a wanya brain tumor ama kan obinti ama se yekase nani afra adebon ana ehwem kra abranti enti odare sede eto ahwefo ne adomfo anim so pesika be 78,000 Ghana cedis emira kwakwa surgery amano okọ oman Ghana ne dwafia adeba ko eya tosni ye pa eyese yeni amanfo da na dwafie betimi edin komo no ho tese ba bi akwakoto no ewiase empom nemum yeboa esisom se na bi obi npa ofro ede ama ewiase asetram eno account bi ama Crime Check Foundation penfo afade ato on to sem efi ene ekoi wode penfo abinim di adwemhweye yade eho ebebo de wura ye na dwafie odo se na be yi a obenam so bi akasa de achi nwan mu a akopiem eho nom 6 months ni na twa be 3 months or ko one only long serving prisoners na long sentence prisoners no ehwehwemu ehu say ebinim kra nya na omo pese omo ko omo ho if say ya ente sebe amano ne prisons ne papa wo TV wakokonam ya bro wakokonam just say you feel healthy and happy ahante sa wo he videos ababo nte hwe ba bi enipa da aho na UNODC and the Crime Check Foundation ya dwen ho say enipa won te sa ese ye boa wo na ye roll out bibi a friend say drama and theater arts bibi e be mo mani achi bibi e be mo feel a part of society. And Wachi, Deputy Director Emma Ghana Prison Service, Patience Barfoboni, and so the two John Fasobia Sajumadi was so. It will be ba
prison dia na ne nasem no aye kese na mpepi no ya na adwin se bia nipa ne bia bo apaye na ode akọ ye bone no na ye de ne betu but omo ba ehia se ye betumi aye omo ho adwuma ye te omo ase se omo adwene no kora na omo de kọ ye bone no se bi eho aka na se eho nkan obi wo ho a obemu wia na onya sa problem no nti dumedi a si crime check foundation dey abey ebe boa ama ye officers na nya entity ya obi bemu no wo problem a ebetumi ehu na mmoa bi wo ho a yetumi de aboa no afi abatoɔ yɛnhyɛda enu baabi ananso ogya hwehwem dia ɛbɔ ɛwɔ mɛmu na no ano ɛyɛ ayɛdin sɛbe no kasɛm account bi ama Ghana Evangelical Society mpanifo ɛda de sɛdeɛ ɛto amyɔfo nim so bɛsrɛ mu ada ɔmo abia ɔma afi abatoɔ so anya asomdwe na sɛbe nsɛm a ɛnsɛm fata no yɛnyi ɛmfɛmfiri yɛnto abɔ osi nyimpa anyakopɔn so na ahindi ya asomdwe ahindi nokwar ahindi nti ye ka kyerɛm de ma obi anye besa obi se ka besa mfa mpuntu mba nti yɛfrɛ yankopɔn na obedi ya don sase ma make ka kyerɛm we are political party we are MPO hwehwɛ yankopɔn nitneni na nasomdwe no kwan only pet no di insha baba wa manaso wa wasaka de piece say e biara yimpa ho ma hihye bia de itu ana bibia wodi be de akoja wodi pe wodi se obi ho ha nanu wodi nanu meye dem se wa anya dem meye dem sa amana ye dem meye dem no di suro na di dem nyina onfi yankopɔn nti yankopɔn ka che dem nyina engina on ye da say a man one woman ye ni dey so on na oji o man do nti obohwe de dem esuresure na eyankofo keken abebem dan kuma yo man ma hye film e de ato Ghana mampanina na adodan kwakufa na ban enim say e ka twetwe dia aban no e de West Africa Examination Council 20 wa FN wayek no aban hwe na saka no wonyi FFro no isansa account bi amadwuma omo ye no sinto e yabem. In our press release about 6 or so weeks ago, we indicated that it's a program that, as a party, NDC, we support very much. But where you are not prepared for it, you don't have any budgetary allocation, and you go into it, you create problem for the suppliers. Anya no kwa deputy ranking member of education committee ano Dr. Clement Park enso so ekire se eye niwu pa wa ban afa ohwese ne aban eguso de wa yekfo ka sesi no e ade a eha enso hwetwere na afi so wawi enso hwe ne twempo no se akyerechefo anasa wona e mark no so ebedi ho dwuma nti sa aban pe na tutu mpa ne no ade a enimanimu ya no wontua wonka emfama won. It is a shame, and we must all be embarrassed that our government owes Wajik to the extent that Wajik is incapable of fulfilling its obligations as far as its core duties are concerned. And make no mistake, a further disruption of the academic calendar is not going to bode well for the education of our young ones. Now remember, BEC is in arrears in terms of the amount that government is supposed to pay. WASI has started. Your guess is as good as mine. The implications of a delay in the marking and release of the results for BEC and what is going to happen when we so ane bejina anopai bedwam kase ye de besom no ye de nyina ebesi ye dan ho aba ye ba ye body ewura esema odo de bokata odo e de aba ye beko Adom online myjoyonline.com ya kwhwen nsam so a eguonum ekwaso bebem ama so atimi afre e de wawe nkyire onsusuye onim de ne ye koso e wo mpotemu enso ata adwuma de echi medin de akwasi nsia bedwam ni enko ba bia